Sredi noči so izraelski komandosi obkolili hišo, v kateri naj bi se nahajali uporniki, odgovorni za smrt izraelskega državljana pred 9 dnevi. Israeli police, border police, Yamam, Shabak counter-terrorism operation took place overnight in Jenin. We searched for the terrorists who carried out the murder of the rabbi from Judean Samaria that was murdered on the 9th of January, Rabbi Raziel. Priče poročajo, da naj bi izraelski vojaki med spopadom porušili vsaj še eno stavbo, v kateri bi lahko umrl še kdo. Uradno izraelsko poročilo sicer govori o eni smrtni žrtvi. The terrorists were found and a gun battle took place overnight. As a result, shots were fired at the units who responded at the scene. One of our officers was injured seriously. A second officer was injured lightly and taken to hospital. We confirmed one of the terrorists was shot and killed at the scene. The second terrorist was arrested at the scene, and the operation continued throughout the night. Palestinsko ministrstvo za zdravstvo je ubitega upornika že identificirala. Šlo naj bi za Ahmeda Jarara, sina leta 2002 ubitega poveljnika gibanja Hamas Naserja Jarara. Dokaz, da se izraelsko-palestinski spor prenaša iz generacije v generacijo. لقد حصلنا على 750 قرار في الجمعية العامة منذ عام 47 إلى يومنا هذا، وحصلنا على 86 قرار من مجلس الأمن منذ 47 إلى يومنا هذا. مع الأسف الشديد بسبب عجز المجتمع الدولي لم يطبق قرار واحد من كل هذه القرارات. Med tistimi, ki so prepričani, da se palestinskemu ljudstvu godi krivica, je komaj 16-letna Ahed Tamini. Pozornost medijev je že večkrat pritegnila svojo neustrašnostjo, nazadnje je oklofutala izraelskega vojaka in postala simbol palestinskega upora. A sedaj ji zaradi njene bojevitosti grozi zaporna kazen. V zaporu bi po najbolj pesimističnih napovedih lahko preživela naslednjih 14 let. Regretfully, the court didn't accept any of the arguments brought by the defense regarding the fact that there are two different sets of laws in the occupied territories, depending if you are Israeli or Palestinian, and the fact that the Convention of the Rights of the Child should be applied in the occupied territories as well. A številni Palestinci bi v zaporu morda živeli bolje kot pod izraelsko okupacijo. Zaradi ameriške odločitve, da zadrži sredstva namenjena Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev, so prebivalci Gaze obupani. أنا إيش بدي أسوي؟ أروح أبيع لولد أبيع كليتي ولا إيش أسوي؟ أسرق ولا أشتري جاسوس؟ أنا بدي هذا سيرج زيت لبن بيض خبز. بنضيع دمار بصير الناس تنط على البيوت، بصير عنا دمار شامل، بصيروا عشان يجيبوا لقمة العيش اللي هو كيس الطحين. Združene države Amerike so napovedale, da bodo sredstva v višini 65 milijonov dolarjev sprostili šele takrat, ko bo agencija sprejela nekatere reforme. Katere so te reforme, Washington ni pojasnil.